Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka hinyotrap Youth Council Maushbut Unit, haka hinyotrek unay Lor Arjar Arpaway, Klalet Ïakynduh UMLA, ka Southwest Shillong Constituency, uba Sanbor Shulai, man penpao kijing ay kublay, ya kijing kloy, man siyem kya jong u, man tenrang lem, ya kijing kibami, man kapor, jong kijing ya kulmar. Haka bay day ba Khyrdop Sanpupra GTC Gate, ka ba kipad ba nak shishnang, ka Maushbut, kiyat ling ba na katika Khyrdop, jong ki Shipai, ka ba kimad jing barabor, bar ki Pynthut, man kapor ya kayat kayeng. Kaseng kalaong bawat la ketika Khyrdop, kadang don pedeng kakis. Hindrai kinam syang thai ban bot din haringkat kadar basnang. Nakaliang ubak sanboru ulaong bay ketika jingmi ki kenam kenram day ban bot din bay hadu kabakut. Tangi la iyo evani kabu banyak Ïakynduh ubak sanbor sulai ringkat lang MDC jungi ubak banyak SMCM. Harga ba kimisia kira kloy Waktu tentang ka kya kasion jok snong jok tiba jok snong Maushbut haka bayade Khyrdop 50 GTC dia kumbani kino snong ya ma kecil shibon lagu puas apa haka bayade kini Shipai kira jok Pynthut barabor di haka baki yabu efe bergiat kini beran kami ketim klem akor ba kontak tanah kalian ba sanbor sulai ru ba penpau ru ba ya kani ka isu jong kontak nomor dia ban jadi ni kikundung kunam adu ka bakor kunjuru MDC jadi ba punya CCM lu ura ong ban punya budian lu kan kam punya lam ira kan kam adu kan yo da so to ka chingjang mission ni galat aku play ru jadi nang trai kam shnam jok shnam Maushbut ba kunjuru ga choice sang kme ekonom smart circle ba kia long ki bukloi ban ki kya khem na shon thai ya kan ke chi anur jong pe ba na shon shlo Maushbut pesh ka ba menta da kim dia pendik shu hira ki ya shu player thang again ba ka dindan ka pedang ka kias ma shu ma menta da na kalyang jong ni ra nang budian me ta ni ka kum chi ya jikter jungi ta bang kan ka shu ka ya bi hi ki ra nang ba tan mi hi ka kam nang ba lo kin ya wan ra ka ko ka join this action